Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida. Allahumma inna nastamiddu bikal minhah wa nastadfi'u bikal mihnah wa nas'aluka al-'ismata kama nastawhibuka ar-rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa yassir lana al-'amala kama 'allamtana wa awzi'na shukra ma ataytana wanhaj bina tariqan yahdi ilayk وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. وبعد. مستمعون الكرام، إخواني وأحبتي في الله، أحبابي في العقيدة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله عز وجل وتحية مباركة. Assalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Mahuli mga nagdurong og barhurmat, itukbal sing kita niyo in sasanglitan iban pupudjihan patuhan nat Rabbul Alamin mahasuci matinggi siya. Salawat iban salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan, hamaksud piarasin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpasampay sin risala hatta tahul yaqin, sehingga sampai na sadya iabutan siya kamatay. Imaksud manampurnai sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian niya itukbal sing kami impagsarang syukur hamang nga sila amuin nag-organize si parakala ini ini tiranan na aun in pagpangadji sing kita niyo na aun di hari hatiranan ini impagwasiyat isin pakania bukun uno bang uno malaingkan hasupaya sadya kita makakawa karayawan di hadunya aula-ula nadlaw akhirat. Na sari sa lang tamang umat al-Islam in pagpatumtum ini wayron hugnaan niya. Wayron amuin tubtuban hinapusan niya. Dahil nga sabab yan, subay kita magsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita daran-daran in pagsyukur sa Allah Ta'ala karena amo yan inday nga mga sifat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu siya naasubo sina Aisha radhiyallahu anha, habasag niya mag-ibadat, subhanallah, habasag mag-ibadat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, malainkan ma'lum in Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ampun na sin Allah Ta'ala, pagdusahan niya nakauli. Tasdiqan biqaulillahi azza wa jalla, suratul Fath, panagnaan. Inna fatahna laka fathan mubina, liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Suratul Fath. Naam. Ay bunna ito din ayat ini, subhanallah, amun ini in pardaugan sin mga kasahabatan, pardaugan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amun diul kani sin Allah Ta'ala. Lugto puti sin pagdakwa, sin pagsabar niya, sin pagpasampay niya. Haralam sin bihayan, nagsusukol sa Allah subhanahu wa ta'ala. May takaw lang sin Aisha radhiyallahu anha, mag-ibadat pa sin biyanahan, intuhan Rabbul Alamin, yampun na kay mo, impagdusa mo na kauna, iban sin nakauli. Siyampur na diyukop sin Allah Ta'ala raydun kay mo in ka ni'matan Islam. Agama rin Allah Ta'ala, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Amun daing hapanukit ti authorize ding Allah subhanahu wa ta'ala in agama, pag-agama na kaama Islam. Saralam simbiya mga umat al-Islam,
nag-ibadat in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalitan sampay dahil nga mga riwayat amuin magkasipakin. Tikod-tikod siya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatuyo mag-ibadat. Sa uning kaya sambong niya asawa kalasan hi Aisha radhiyallahu anha, afala akun abdan syakura, kung ka ako nga mga ito siya ta'ala nagsusukur kaniya. Allahu akbar. Yes, di nga sabab yan mga umat al-Islam, maniyuti ulang ta amun patumtum atawakan wasiyat sing kita. Kaluramayan mahinang amun parsababan hikahidayat hikaulong katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno hindi nga mga parhiyasan, ayaw malipa ka, ayaw mahailan sin parhiyasan dunya. Naam. Ayaw to ibot makauno katutan niyo. Makalipa ka. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya suratu ini Luqman. Amun last page na sin suratu Luqman, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سبحان الله. إن آية ini سبحان الله mga umat al-Islam, wasiyat sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niya. Ya akong mga manusia. Ya ayuhan nas, pakataan sa pagpamanusia. Yung si manapsir in ayat amun manunjoki. Ya ayuhan nas, ya akong mga manusia, in majority rain doon hari, di hari, in ayat yan timurun doon hawla Makkah. Sabab in kaunan si mga manusia doon hayan, naglalamod-lamo kay in mga bariman iban simbukon ay bimana in message sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan manusia ataw kang pa mga bariman ay ya ka mga bariman ittaqu rabbakum kabuga kamu ibud pa Allah subhanahu wa ta'ala wakhshaw yawma iban kabuga kamu rain doon hayan sin adlaw makaramag dahitun kau, may ta. Amun haadlaw akhirat mga umat al-Islam, inadlaw yan, la yajzi. Di na tuod makauno. Mag-benefits. Di na hikapaglagi. Inuno, inday nga mga amal ibadat pagdaya mo, pagkawasa mo, inkarayaw sin dagbos mo, inkarayaw sin pamaranan mo, barkanan ka, tubuanan, dahil nga salip buranon. Hadlaw akhirat ini kapaglagi. Yaw malaya jizi walid. Di tuan hikatabang sin maas. Di kasipat inla sa sin maas pa anak. Subhanallah. Amun sa agun-agun makasuod papapalutangan. Amun agun-agun mahinang banyaga hasupaya. Hikatustos hikarihiling kabayan sin anak. Sumagawa adlaw akhirat yan. Adlaw yan. Adlaw kiyamat, adlaw paghisab. La yajzi walidun aw waladi. Di na tuwan makatabang inmaas pa anak. Hauno yan. Haparakala amuin hikasung sin siya. Farikun fil jannah, farikun fil sa'id. Tumpukan sasakayan mong pasulga at tawakan tumpukan harap manipanan ka. Wala mauludun wajazin al walidi syai'a. Damikian ni namun ba ipagbata yun. At tawakan anak. Wala. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Amun inin ayat, amun putti sin maksud sin kita amuin dahil nga mga pangadjian. Ibot na fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Ayaw tuod kamo matipu. Ayaw kamo marupang. Ayaw makalipa ka kaymo. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Pila na rin nga mga manusia nalumos, naludop na. Hapariyasan sin dunya tuhan. Nag-apas na sa dyanan. Nalimun lawa na rin doon na pag-agama.
Pila rin nga mga manusya, pila rin nga mga kauna rin kato taniyo. Amun wasiyat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naan. Biyahanin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasupaya naman, di na jumatu, inday nga mga tikmil masa nakauna rin kato amuin zaman. Yaratungan sila, sintuhan Rabbul Alamin, murka. Maita, hakarna sinpanulangin nila. Nabi, yung makakita na kao, amun ha pag-promote sin para kala agama, amun hinangon ni agama simbukon agama, pila rin doon biyayaon, azaman ta biyayaon, amun hipagdalil indid to ang sipakhula, bahasain mga sila yaon, dahil ha mga ulama, dahil ha mga durungukon para kala. Natipusin akal. Hangkanin akal, bang siya amun di pakuddanon atawakan. Di paagaron hakabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin hasara sin Allah Ta'ala. Pagmahihan na kau, pagbaya-bayaan na kau, sin akal mo. Sabab min akal, wairoon day nun hayan bubutangan niya. Wairoon day nun hayan sandigan niya. Bang simiha siya rin doon hayan, hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Iban ayaw, makatipukan niyo, in katitipuhan, amun wairoon karayawan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat al-Islam yatumtuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yatumtuman sin Allah ta'ala mun hinapusan ini ayat, hinapusan ini gigapan at tawakan sin surat Al-Imran. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Ayaw makatipu kayo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In khitab pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. In ayat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamud imang kasahabatan, lamud in kita amun nangangaku. Bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala nagmamabuka kaniya. Ayaw tuan makatipu kayo mo. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Inday nga mga kakahinang amun imibugkaw, mapindakaw, hakarna sin nahailan ko sin parakala sin mga kuffar. Mata'un qalil. Enjoy min hanggaray ida-ida. Hanggaray ida. Pilay numol mo. Kanuman tahong kapituan kawalo. Tiyo-tiyo. Ubus na iyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daita na si Nabi sallallahu alaihi wasallam impangumulan sin umat niya. Umat kita niyo. A'maru ummati ma bayna 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Naam. In pangumulan sin mga umat pulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon hantara ka naman pakapituan. Tiyo-tiyo na kumamagdablay-rablay man ito pamanghats, mag-abot pamanghats. Inyang bonus. Bangkaw na kalabi na, rin doon hayan, paka naman pakapituan. Bonus na yan. Doon na hantara sa pakapituan. Bangkaw tuan, niabot na paka naman, na inyan, magsusuok na kita, kung kita maglalayo, magsusuok na kita, pakubol. Magsusuok na kita pakubol. Naam. In Nabi sallallahu alaihi wasallam biandaan in mga kasahabatan. Mal faqr. Mal faqr akhsha alaykum
walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. In hadith dari riwayat sin upat imam, dari riwayat Imam Bukhari, Sahihain, inda Ibnu Majah, inda Ahmad ibn Hanbal. Hangkan hukum si mga ulama amun muhaddithun in hadith sahih. Laung si Nabi sallallahu alaihi wasallam sapahanku pa Allah Subhanahu wa taala napapanjarika ko. Bukon in tiabukan si Nabi sallallahu alaihi wasallam amun kamiskin. Di dahil nga sabab yan, in nag-aaga mamiskin dayahan sa masibo pangatun sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, bukon in kabukan si Nabi sallallahu alaihi wasallam amun kamiskin. Akhsha alaikum, amun kabukaan kaniulong na. Kun. Dahil nga sabab yan, in panagnaan pasurun tawagon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baran niya. Amun tiyo din unuhon, tiyo din timbangon. Sa bang isab siya, amun dihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniya. Bukon kita, liyang sintuan Rabbul Alamin, amun kumasin suko tadi perhiasan dunya, atawakan amuin, daing mga parakala, amun tiyupong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wala tabghil fasada fil ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Suratul Qasas, yabut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibut ayaw isab. Ayaw mo kalupahi. Inday nga mga suko mo, riha dunya. Suko-suko mo. Sa tunayan, pagparayaw ka, pagmarayaw ka, mapagkahimo. Aun mano siya, bang umangkat tiyo-tiyo biya yan, di nalimingi maripababa. Mainkanin siya yaon doon sa bababa. Si imangkat sadya. Biyahanin namun hal sin parhiasan dunya. Aun hadith sahih. Man ra'a binafsihi khairan min ghairihi atawakan afdal ahsan min ghairihi faqad istakbar. Yisiyo in nakahuna-huna. Amuin pangin hawabaran niya nakaunaw na siya papanaiban niya pagkahiniya marayaw siya rin doon hayat din kanila saan to nakapagtakabur na siya nakapagtakabur sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin yakhsha an tubsata ad-dunya alaikum. Sumagawin kabukaan ko long si Nabi sallallahu alaihi wasallam kabukaan ko rin doon hayan amun hibuklad sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kaniwin dunya ay bima nabukon na hikarayaw kaniyo kama busitat ala man qablakum. Biasin kya buklad, kya rihil, kya tunay. Kya anugara pa mga sila taon na kauna. Inhinang nila uno, fatanafasuha. Naglumba-lumba sila. Marao sa bang hinang pamarayaw. Amun hinang hikapag maksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatanafasuha kama tanafasuha. Ay maon na yan imbiahayan, pargalan. Pagkupitins pa kanya. Haparakala amun bukon na siyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Nakitaan mo azaman tabiyayaon subhanallah. Amun mag-promote sin kalaungan. Gaman amun bukon tabiaan. Gumasto pa sin parakala. Hamaksud amun magpalagmak. Magpalagmak ka uno, amun wayrun na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Na majul jana na kamutuan, majul jana na kamulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya sin kajul jana mga taon na kauna.
Hangkan ni Muslim, imbar iman, aun pagtakon di hari qana'ah. Una sing qana'ah, amun satisfied kau haun. Haununo, tiupong kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihil kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na kau umangot, haamun di mo abutan, ataw akan di mo kakausan. Sabi mo kakausan, amun hamaksud, wairuun daylun hayaun, in ma'asiyat, bismillah. Sabang kau mahailan, simparakala, aula-aula na rin dun hayan, in wairuun, ini, halilingkuran. Zaman ni Musa a.s. amun jimatukan karun. In Allah subhanahu wa ta'ala, nagparakan Musa a.s. Hakaw man hi Karun, hakaw man hi Fir'aun, hakaw man hi hinda Haman, hinda mataud din nga mga jimato. Hangkan kakitaan tabang tabassahun, asuratu Taha, kakitaan ten sa taud-taud. Salaksa amun panandas tutukasan, wairuun nalimyuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wafatannaka futuna. Ay bunal tuod amun tandason ta kun sin taud-taud panandas. Kana zaman sin Nabi sallallahu alaihi Nabi Musa alaihi salatu wassalam tunay nuna ng Karun. Karun di lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali aundan imakig, aunda amun nahailan, aunda imibog. Sa suratul Qasas beta sin Allah subhanahu wa ta'ala qalladina utul ilma wa lakum thabullah khair liman amana wa la yulqa illa as-sabiqun. Sabang ta kita undung-dungan in ayatin Allah subhanahu wa ta'ala aun dayon dunhayan amun ini pagpatungtong aun dayon dunhayan puti ay ayaw makahailan. Ayaw mahailan sin parakala perhiasan dunya. Ayaw mara sin maksiat. Ayaw mara sin tiyu-tiyu parakala. Tiyu-tiyu amuin tiranan yaun. Hikarusdus kaimu. Tiranan yaun. Hika dugal kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan mga umat al-Islam, in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini, piatum tumantod kita. Amun gairan niya in ummat niya, in sahabat, hasupaya, di malipara. Naan. Aula-aula na rin di yadi kita hamuin halungan at awakan na hula. Sin hipo sin kafitna-fitnahan. Hipo sin tatandasan. Hipo sin ibtila. Ibtila. Sumagawa bangtayaon amun kialapasan atawakan amun naka guwa kita dahil doon hayaon ay bimaan na nakapas kita nakawa tayong pagkasabar dahil doon hayan amun siyabot sin Imam Ahmad rahimahullah 90 mawdi'an fil Quran kasiyaman amuin piagbalik-balikan dahil doon hayan in kalima amuin sabar. No. Magsabar kita sin ini dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaran ta inday nga mga ibtila. Abi ayaon amun hula atawakan halaw sin pandemic gimatu halaw man sin amuin alam biyayaw. Sabaran ta para kalain. Hangkan ayaw mahailan. Ayaw matipusin pagdunya.
ayaw hikatipo in parihalan atawakan amun parhiasan hang karaida. Na. Qul mata'ud dunya qalil. Pamungan niya Muhammad yung sin Allah subhanahu wa ta'ala. In enjoyment hang karay, in enjoyment dia dunya hang karaida. Mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Wairoon daing nga mga enjoyment diha dunya amun pagbuni-bunyi atawakan amuin paglunsol diha dunya ay bimana in pag-enjoyment diha dunya malingkan inyan mataul ghurur. Enjoyment amuin kaunuhan amun ghurur titipuhan katitipuhan. Pila na rin nga mga manusia, natipo na. Nalipa ka na. Sampay magsambayang, yatay kuran na. Sampay rin nga mga kakahinang, amun hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyalal niya na. Hiyalal niya na. Na inyan alamat mga umat al-Islam, alamat yan, sin kahina, sin pag-iman. Alamat yan, sin limayo na kita, simiha na kita haakamata. Simiha na kita asara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hipo kita sin parhiasan dunya. Mina sin parhiasan, amun decoration, amuin, makalipakakato tanin. Naam. Bunal yan iya ni Ali radhiyallahu anhu. Amun na huling zaman. Huling zaman, amunin huling zaman ini. Lam yabqal Islam illa ismuhu. Wairoon na makapin ka Islam sinambuk manusia malaingkan nganda kuman. Uno yan, nailan si parakala dunya. Di na mag-ibadat, wayroon pagsambayang, wayroon pag-uno katan. Wayroon pagsala, wayroon paghinang maray, wayroon. Wayroon na rin doon hayang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parhiasan ng katiyo-tiyo. Lam yabqa al-Quran illa rasmu. Nung Ali radhiyallahu anhu, wayroon din sa makapin Quran kalam sin Allah Ta'ala kita. In kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila tahun na kita, 1434 na kita. Ang yupan tapos katwan tagupan. Inna nahnu nazzalna dhikra inna Allah hafizun. Gunalto Allah subhanahu wa ta'ala nagpatulong sin Quran. Siya na sabi nagpalihala. Sampay tikmil na kauna sampay pabiyaw wayroon na pindan wayroon na tahrif wayroon muharram wayroon. Sa dumatong hambuk maza, wayroon na makapinday doon hayan, malingkan rasam, malingkan sulat na kuman. Ay, unin problema, uno. Problema din na pagbasahon. Ipag-decorate na sadya, ipag-display rin doon hayan, hapamaybayan na sasakatan, di magbasa Quran, di. Wala mo kaingatan, inyaon. Bang mo na basa, dilan ko sin Allah Ta'ala. Dahil naman aamuin para kala diha dunya, dilan ko sin Allah Ta'ala. Karayawan. Sabat sin hambuk amuin alim, doktor, hafidhul Quran. Syekh Yasir Ad-Dusiri. Taudaus, imam sin haramain. Panduga hilong sin hambuk alim, hambuk doktor. Kauruhan sin kitan imam sin haramain. Imam sin masjidil haram. Bang murihilan wakim bagbasa kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala amun dua piyad sadya. Pag-uwas ang pamupandugahan, ang pamurayin doon hayaon kita unin resort. Hapos mo nagbasa yung karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, dilan ko karayawan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amun ka na naman mo, inday nga mga benefits yung pagbasa Quran. Sa abang kita un banding-bandingon, amo pa kamasa, minsan makabasa, di kita makabasa. Di mapain mga sila, amo naghamparo sing Quran.
Dahil nga sabab yan na adlaw akhirat. Bang niya na antiap silan si mga ulama. Impagpaibal sin Quran. Impaghinang kaniya. Impagtatbik kaniya. Pagparagbus kaniya. Papanjarihun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun din nga mga manusia. Timido ka parang mahsar buta. Na. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم. عدل آخرة فبنجل سبحانه وتعالى سورة طه سبحانه وتعالى أي سيوسيوم يلين لما يسميها ها قرآن كلم سبحانه وتعالى هاي مومونا سبحانه حسر سبحانه الله تعالى فإن له معيشة ضنكا. Benar tu dihilang sa Subhanahu wa ta'ala. Masuko sintaw ini dia dunia. Hadlaw akhirat. Kabuhianan. Dia dunia masigpit dah. Hadlaw akhirat masigpit dah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sarta patindukun sa Subhanahu wa ta'ala parang mahsyar buta. Di maka kita. Ayaw ni manusia. Atasan na magpalisir si mata, atasan magparayaw si mata, magpaunurin, magparayaw, magpaladyo sinuno si mata. Ingkay banan mag-usal pa sin amon mga contact lens yung nasupailaw na on protection. Sumakaundang kangiyang kita. Na. Aun kangiyang kata. Hakar na simulang sila pa Allah Ta'ala. Inna lahu ma'isyatan dhanka. Bunal to din masuko sin tao yan. Kabuhi amuin sa sigpit-sigpit. Bunal tuan. In tao rin mag-ibadat Allah Ta'ala. In manusia. Simiha agamaniya. Wala himinang timunay sin kabayaan. Amun yajib kan sin Allah Ta'ala. Hapangatod mo sadya yan. Daw mo marayaw in kabuhianan. Dia di amun kaiyan. Marayaw in kabuhianan niya. Sin wala ka mo nakapag-un. Wala ka mo amuin nakapag-hambukbay. Sa sin makaingat sin hal ni. Bisan padayhan ding hari. Namun ini kabuhianan niya sumakawa. Hakiana naman niya yaon maunitin para ka. Wa nahsyuru yawmal qiyamati. Ya Allah ya Tuhan ko. May tamo ako ini amun piyatido ka parang mahsyar ini. Buta. Malingkan dito ka dunya makakita ako. Siya buong sinutaan. Wala kadhalik, indamikyan yan, amuna yan, inday nga mga yaratungan kau ayat sin Allah Ta'ala. Panasita, yupa mo, yahil pahil mo, habi ayaw nung sin Allah Ta'ala, kadhalik kaliyam matunsa. Habi ayaw na adlawin, lupahon na ko sin Allah Ta'ala. Ay bimana din ako kalupa. Di na kau tumtumon sin Allah Ta'ala, wairon na kau. Minsan pa kau nurubal manusia. Minsan pa kau barkanan manusia, uno kau rin di hari hadunya. Wa kadhalika najzi man asraf. Demikian Allah Ta'ala tumbasan sin kami hadlaw akhirat. In tawa mo in asraf. Amun tao naglupas, nag-israf di hadunya. Nagdaluhasa di hadunya. Sin waktu sin pangumulan niya di hadunya. Kalupahan na ko sin Allah Ta'ala. Nga sabab yan in wasiyat sin kaulaman ka to abi na sin wasiyat ni Imam Hasanul Basri hamuk alim dakula na kaun haula Basra wala amuin Iraq Baghdad mataw ulama din dimwa alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi kaingatan ko lang na in rizqi ko di makawa sin pagkahiko. Ay bimana di makawasin kaimanan. Ayaw na ko mabuka, ayaw na ko mahanggaw.
fatma'anna qalbi, himanong pangatayan ko. Ang kaning mga bariman o pagkanaan nila. Kanaat. Yung bariman, diyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin wa untha. Min dhakarin wa untha. Wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Suratul Nahl siya po sinuta. Ay siyusyuin sa barang naghinang. Ano siya? Naghinang amal salih. Habang sa usog iban babae, insiya yan, saksian sin Allah Ta'ala bariman, namamarat siya po ang mabuka po Allah Ta'ala. Falanuhyan hayatan tayyibah. Ay munalto dilan sa sin Allah Ta'ala karayawan. Dilan siya kabuhi di dunya amun sa kabuhi sa rayaw-rayaw. Ay bimakna kontento siya unharil kanya sin Allah Ta'ala. Suratul Zukhruf ta sin Allah Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya. Ubos na tiyo pong sin Allah Ta'ala. Biyahe sin Allah Ta'ala in ma'isha sin kita. Na ayaw isa mamuin ini ma-interpret sin kita. Supaya kita magusnud dan fa Allah subhanahu wa ta'ala magunan marayaw. Lang mo nalanggas na inuko ni paglakan mo siya. Sumamit ako wala na nagkarayahan. Arakalaon ditik na doon wala mo na hinang. Wala jimatu. Atawakan diidil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod hikarayaw kay mo rin dihan doon yabang komen ng kadayahan. Ada kalahi kapag maasiyat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nila na rin ang mga manusia. Inaasal-asal nila wayroon. Wayroon alta. Sumakaw na kaunin man alta. Nag-promote na sinuno. Sinsara wayroon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunday nga mga pagbataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laung nahalom sin dunya pa yung katan. Kayak kupin manusia. Minsan in Saudi lang na nagse-celebrate na, subhanallah. Laugan in piyagpaturunan, subhanallah. Kita mo akal bang di na amuin pataallukon mo pa syara sin Allah subhanahu wa ta'ala tumaalluk na pagkabayaan niya. Nga. Pagkabayaan ginhawawaran niya. Amun hula piyaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon na yung timurun in Quran, in Wahi. Haula Makkak, ang putag-puta, hunday doon na yaon. Ang puta, hunday doon na yaon, halaw si Madina. Sumagawa, makarungog na kauswara, biyayaon, day nga mga sadlupan, day nga mga pasubangan. Bangsa Muslim na nga ko. Amon pahaliun, inday nga mga patumtum si mga kaguruhan, mataon na indigenous na. Indigenous nga, day doon na yan. Hilabtik sindila mga Wahabi. Mga Wahabi lang na yan. Bato ka pala mula sin Saudi, di ka makapagpaun ka mga Wahabi. Sa asabab sin, kalam maatawakan amun, di humati sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi anahan makasaya na, amun magpagwa na pakanya, hamaksud, maakading kabayaan. Hamaksud, amun manayim babaw atawakan sumandig. Sindalil amun wayroon ha Quran wayroon. Magdalil long na amuin biya sinasurat ini Yunus. Ya ayuhan nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى رحمة للعالمين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خيرا مما يجمعون. Inayat yun mga umat al-Islam, wayroon koneksyon madtuhad to amon hapagbata atawakan hapag ini pag-celebrate bang Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuturun matratan nasara. Ayaw na ako pusbalag babesin paglago si mga Isa. Sin mga Nasrani kan Isa anak ni Maryam. Ini pamong nyo, Rasul, dakag sinaw ta'ala, faqul Abdullah Rasul. Ini pamong nyo, ipon sinaw ta'ala, sinaw Rasul niyo. Mamarahi ka to tayo. Naam. Naam yan, mga umat al-Islam,
subayin kita, dinahadya kita. Na, ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Pangagad na sadya kamulong si mga salafus salih. Ayaw na kamu bagad umakig himinang sinwayro na siya rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad kufitum. Ay bunal tug mamarahin na insara dir sin Allah ta'ala. Ha-Quran iban sin hadith. Ibo tayaw na tuod amuin. Manay babaw atawakan ini paakaron mo in Quran in kalam siya. Insara sin Allah ta'ala paakal. In akal wayroon yan day doon hayan amuin ini mag-unukan niya maginang ka ni malingkan pagbaya-bayaan siya subay siya tumaalok ng pa-Quran na mura-mura insya Allah Ta'ala ya pagbarakat ka to taniyo sintuan Rabbul Alamin harum ini inday nga mga wasiyat inday nga mga patumtum hala sa sing kami kaniyo mga umat al-Islam amun hasupaya maundi kato taning parsugpatan ing karayon pa Allah subhanahu wa ta'ala hilaway na to pagpatumtum pakaniya hasupaya ramayan mapun kita ni ridtuhad tumura-murahan halawm sinsuka sin Allah subhanahu wa ta'ala amun sabaran na to atawakan ini pagmamukaan na to inday nga mga manyutiyo ini parhiasan dunya ayaw in kita amun malumus, katawakan maakig, simparhiasan dunya, amun sa akon-akon di na kita makapagmaksiyat na kita di na kita makapag-ibadat pa Allah Ta'ala nagmamaksiyat na sadya. Mura-murahan sa Allah Ta'ala patugtungon na mo himumungan na mo rin di hari, mura-murahan kapag balikan inday nga mga wasiyat ini, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Allahu akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين